Dragi prijatelji, privilegija je čast obratiti vam se sa jednog ovakvog mesta. Nad prvom velikom slobodnom rekom Stare planine, Visočicom i kliserom Vladikine Ploče. Privilegija je to što možemo koristiti ovu lepotu za naše hobije i naše potrebe, a obaveza da je branimo od nasrtaja investitora u male hidroelektrane. Pozivam vas Beograd, 13. jun, tačno u podne. Tačno u podne za sve srpske reke.